Akaspan Imphal Wahengbam Washington Pau Pajari Ahanbada Maruiba Pau Mukhyamantri Nongthombam Biren Singh Hairi Bangladesh ta MBBS Tamliba Manipur gi Mahiroi Singh Asoyangam Yaudana Puthorakna Bahonari Pradhanmantri Nangasi World Heritage Committee gi Niputaruk Suba Mifam New Delhi gi Bharat Mandapam da Hudokani Sangsad ki budget mifam gi Mangoina Nangasi Rajniti Dol Pumnam Kyoiba Mifam Mama Sarkarna Kauri Amasung Laibak asigi raija kharada thengnariba Chandipura virus amasung AES ki case singi matangda Health Services ki Directorate General Atul Goyal na akhang hai singa kupna khanakre Mukhyamantri Nongthombam Biren Singh Hairi Mapal Thoram Mantraloi ge leptana pau phaunaduna Bangladesh ta MBBS Tamliba Manipur gi Mahiroi Singh asoyangam yaudana puthorakna bahonari masigi matangda ngarang Mukhyamantri na Kendra gi Mapal Thoram Mantri Dr. S. Joysankar ga telephone da wari sanaduna Manipur gi Mahiroi Singh adu asoyangam yaudana puthokpirakna batakshin ki Bangladesh laibak asigi Mahiroi Singh asi punna lising mari romni madugi manungda mioi lising ama changwa rom halakre hairi Amaromda Nasamuk Bharat ki lamjing makhada chathariba anti drug campaign da lamdam asigi college Mahiroi Singh na saruk yarakpa bushu Mukhyamantri na thagatpa phongdokli Security Force na Imphal East Jilla gi Changsang village da thi humbagi thabak chathabade yamlaba khuchukulai kaya phagatpa ngamle Manipur Police ki chero lamana hai phagalaba polam singadu gi manungda local made single barrel nongmai ani country made 9mm pistol ama local made pipe gun ama pompi ama local made hand grenade mari nongmai maru khara amadi radio set ama yauri Churachandpur Jilla gi Mongjang village dagi su heavy improvised mortar ani phagat ki amaromda Imphal East Jilla gi Saijang amasung Bongjang Hill range dagi IED tariat amasung detonator ama phagat pangam khre National Highway 37 abadi National Highway 2 da pochai puba gari Chani Kuntariat amasung Chani Humphumari security ki akan bachexil thoranga loina na Imphal lom da thorakre Irang laiba mafam singda security ki sexil thorang matikcha na lokhali hainasu chero laduna palli Art Education amasung Child Rights ki matangda numit humni chathagadaba International Conference ngasidagi North AOC da leiba RK Sanatombi Devi College of Education da hokre Miphamasi Manipur University of Culture RK Sanatombi Devi College of Education amasung Surindra Rajaphat University Thailand na Manipur Sarkar gi Social Welfare Vibhag ki tengbangaloina na sinbani Kanglai Pana Samsung Federal Students Organization Kanglai Park Pesok na sinduna mayai kabachinjak na sokhalaba khunai asida naha oiriba singi thodang haibe hiramda khanani nabagi mifam amangasi Kongpal Singangbam Laikai da leiba ISA Club Ground da pangthokani thoramdu da khangai kaya na mayai kabachinjak sijanabagi amangba madi madu thingbada naha singna loba yaba thodang singi matangda wangangani Med Department na hairi awang nongpok Raija Singh Vidarbha Chhattisgarh Karnataka ki Samudra Khongban Uttarakhand Uttar Pradesh ki nongchup thangba saruk Haryana Marathwada Andhra Pradesh ki Samudra Khongban Yanam amasung Telangana da ngasi akanba nong churabiyai Konkan Goa Maharashtra ki mayai thangba saruk Gujarat amasung Madhya Pradesh tasu lakliba numit marini asida akanba nong chugani Laibaki konung Delhi dasu ngasi mayai oirapa sangda nong churabayai hairi Delhi da ngarang sabagi sang Celsius degree kuntrataret dasmik nifan oiki Manipur Sarkar ki Environment amasung Climate Change Directorate ki matungina ngarang None Jilla da sabagi sang Celsius degree kuntra nipal dasmik ani mapal yauduna raija se ki khwaidigi saba mafam oiki Pradhanmantri Narendra Modi nangasi World Heritage Committee gi niputaruk suba mifam New Delhi gi Bharat Mandapam da hudokani Bharat na ahan boina yumbu oiduna pangthokadaba mifam asi nimidang oiram pung 3 ta hogani aduga tha asigi kuntra mathoi phawa chathagani World Heritage Committee gi mifam asi chahi amada amuktang pangthokpani amasung masida malem gi heritage singi matangda khanabaga loinana karam basing World Heritage List da yauhanba yabagi haibadu laptokani mifam asida hojik leiriba World Heritage sama kunmari ngak senba amasung World Heritage Fund amadi atai malem gi leibak singi tengbang sing sizinabagi matangda sukhanegani haudokpagi thoramda
UNESCO की डायरेक्टर जनरल ऑन्ड्रे अजौले सलुक यागनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेक्रेटरीट की मिहुसिंग अमदी लेबाक चाम यांखै की डेलीगेट लिसिंग अनि हेनबसु मिफम असिदा सरुक यागनी भारत मंडपमदा लेबाक असगी नाट की ओइबा एग्जिबिशन सिंगचु पांगथोकनी संसद की बजट मिफम की मांगोइने नंगसी राजनीति दोल पुनमकी ओइबा मिफम अमा सरकार न कौरी मसिदा संसद की सभा अनिमक्ता थबक थौरम सिंह निंगथीना पांगथोकपा याहन्नबा सरकार न दोल खुदिंगमकी mateंग निगनी संसद की बजट मिफम हयेंगदगी हौगदमनी मथंग नुमिता सेल थुम मंत्री निर्मला सीतारमण लोक सभा लिसिंग अनि कुनमरी कुनमंगा की केंद्र की बजट पुथोकनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहुम सुब ताम की ओइना हंदकी असिना अहानबा बजट नि ममांग थादा संसद की सभा अनिमक की अपुनबा मिफमदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुना बजट असी सरकार की मिडियंग सानबा थौसिल कया उत्पा अमा ओइगनी हाइना फोंदोखिबनी ताबीबा पावसी आकाशवाणी इम्फालदगिनी मध्य प्रदेश राजस्थान अमसुंग गुजरात चांदीपुरा वायरस की केस अमसुंग एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम AES की केस सिंग थेंगनरिबा दुगी मतंगदा हेल्थ सर्विसेज की डायरेक्टरेट जनरल अतुल गोयलना अखंग अहि सिंगलोइदना कुपना खनखरे हाइरिबा केस सिंग असिगी मतंगदा कुपना यंगसिलबा तुंगदा चेरोल अमदा केंद्र की हक्सेल मंत्रालयना हाइ लैबाक असिगी मफम खर खक्तदा AES की केस सिंग थेंगनरी मिफम अदुदा गुजरात हौजिक थेंगनरिबा AES केस सिंगी मतंगदा तोंगान तोंगान बलमदा थिजिनबगी तंगाई फदबा लैरी हाइनसु फोंदोकनाखि मंत्रालयना मखाताना हाइ नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अमसुंग एनिमल हस्बेंडरी एंड डेयरिंग विभाग सिंगदगी मल्टी डिसिप्लिनरी सेंट्रल टीम अमा गुजरात थिजिनबगी थबकता सिजिनरी एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम असी तोंगान तोंगान वायरस बैक्टीरिया फंगस पैरासाइट्स स्पाइरोसेट्स अमसुंग केमिकल सिंगना थोकनबनी अदुगा चांदीपुरा वायरस असिना लैबाक असिगे खा थंगबा मयाई थंगबा अमसुंग नोंगसुक थंगबा सरुकता मरुओइना नोंजु थागी मतमदा नागनबा बारडोभिबी की वायरस अमनी मरक असिदा केरला की मलापुरम जिल्लादा ngarang chahi 14 suraba nupa macha ama nipa virus positive oiba thengnakhre राज्य की हक्सेल मंत्री बीना जॉर्ज नहाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे द टेस्ट तौबदा नुपा मचा अदु निपा वायरस पॉजिटिव ओइरे हाइब खंखिबनी नुपा मचा अदु हौजिक कोजिकोड की मेडिकल हॉस्पिटल दा लायंगली मंत्री नहाई फिबम अदु मायोक ननबा मदि निपा वायरस की चटना कांगलोन मपुंग फाना खन्नबा राज्य अदुना मपुंग फाना सेम सारे मलापुरम जिला दा कंट्रोल रूम अमसु हांगदोखरे लैबाक असिदंगसी ब्यास पूर्णिमा हाइनसु खंगनबा गुरु पूर्णिमा की पालन थौरम पांगथोकली कुमै असि गुरु सिंगी मफम दैकाय खुमनबा उट्टुना पांगथोकपनी नुमित असिदा मियामना मखोइबु सेम्बी साबिरकपा गुरु सिंगबु निंगसिंगबगा लोइनना मखोइगी मफम दैकाय खुमनबा उट्ली भगवान बुद्धना बुद्धि खोंनांगी मखोंगदा आरान खुबम फंगलबा तुंगदा ngasiगी नुमित असिदा माकी अहानबा पाउजेल पीखी बुद्धबु निंगजिबा मियोइसिंगनसु ngasiगी नुमित असिदा माकी मफमदा पूजा कटली नुमित असिगा मरी लेनना राज्यपाल अनुसुया उइके अमसुंग मुख्यमंत्री नोंथोंबन बिरेन सिंगनसु मियामदे याफे पाउजेल पीरी सोशल मीडिया दा थागतपा वारोल दा श्री बिरेन हाई गुरु पूर्णिमा नुमित लाकपदा अखोइगी पुंसी खोंगचत्ता गुरु सिंगी थौजाल अमसुंग लमजिंग लमताक की मखादा अखोइ खुदिंगमकना ज्ञान लौसिंग लैबा अचेतपा फिरेप लौबा ngamba अमसुंग अफबा मियोइ अममम ओइनबा होनसी हौजिक अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुखना मुख्यमंत्री नोंथोंबन बिरेन सिंहना हाइरी बांग्लादेशता MBBS तमलिबा मणिपुर की महाइरोइ सिंह असोयांगम याउदना पुथोरकनबा होनरी प्रधानमंत्री नंगसी वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी की 93 सुबा मिफम न्यू दिल्ली की भारत मंडपमदा हौदोकनी संसद की बजट मिफम की मांगोइने नंगसी राजनीति दल पुनमकी ओइबा मिफम अमा सरकारना कौरी अमसुंग लैबाक असिगी राज्य खरद थेंगनरिबा चांदीपुरा वायरस अमसुंग AES की केस की मतंगदा हेल्थ सर्विसेज की डायरेक्टरेट जनरल अतुल गोयलना अखंग अहि सिंगा कुपना खनखरे पाउ लोइजरे।